Pa da ste me ovo pitanje pitali pre par godina, verovatno bih pomislila na očuvanje i zaštitu životne sredine, ali sada kada sam više ušla u tu temu i počela se bavim nekim istraživanjima, za mene održivi razvoj predstavlja omogućavanje kvalitetnijeg načina života. U kom smislu? Kako to vidiš? Pa, održivi razvoj je veći pojam od održavanja kvaliteta vode i vazduha, tako da bavi se i različitim oblastima što se tiče i društvenog aspekta, tako da pomažemo u obrazovanju, kulturi, problema gladi i generalno se radi da određene društvene grupe dobiju pristupačnost i nekim i tehnologijama, da se smanji diskriminacija. Naravno, uz sve to ide i održavanje i zaštite životne sredine. Tako da kvalitetniji život za mene predstavlja neku ravnopravnost uz nenarušavanje naše prirode i generalno da uzmemo od zemlje koliko ona nama zapravo daje. A odakle ti u tom održivom razvoju? Šta te zainteresovalo? Kako je to sve počelo? Prvu priliku da se bavim održivim razvojem sam imala kada sam se prijavljivala za takmičenje Svetsku olimpijadu održivog razvoja i zaštite životne sredine, koju organizuje Regionalni centar za talente Nikola Tesla, čiji sam tada član bila već 4 godine. To je organizacija za osnovce i srednjoškolce, tako da sada samo pomažem u organizaciji drugih takmičenja, ne mogu više da učestvujem, ali radila sam rad u kom sam koristila određene indikatorske biljke da se proveri zagađenost vazduha. Odnosno, to je bila tema rada koju sam njima predstavila, sada ako bi se pravio patent, to je već druga procedura, ali tada sam imala priliku da čujem i radove iz različitih zemalja, od drugih takmičara i gde su se oni posvetili nekim problemima u njihovim zemljama i jako je bilo lepo iskustvo. Nažalost, te godine je bilo online, ali ove godine, ovog avgusta, to je međunarodno takmičenje održano u Srbiji gde sam imala priliku i da upoznam uživo te neke takmičare. I koja ti je najzanimljivija praksa u tom smislu? Šta je neki dobar primer? Šta su... Pretpostavljam da su to sve mladi, ili tako? Tako je. To su sve mladi ljudi koji žele da pomognu našoj planeti i našoj društvu. Tako da sada, kao student, mogu da učestvujem u različitim organizacijama na nekom drugom nivou. Od skoro sam postala i član ISEC organizacije koja se najviše bavi 4. stavkom Agende 2030, a to je obrazovanje. Tako da to su različite i studentske i razmene, studenti strani dolaze i kod nas, mi idemo i kod njih u posete, širimo neku svest kod mladih ljudi i kod dece, osnovne i srednje škole i čak i vrtići, da prosto steknu uvid u neke kulturne razlike i da se smanji diskriminacija koja prilično ume da bude zastupljena u nekim regijama. Tako da to je neki moj vid pomoći cijelom ovom projektu. Jednostavno nisam osoba koja može samo da sedi i da gleda da postoje neki problemi i da ne preduzmem ništa po tom pitanju. A za to što su primjeri dobre prakse, to na tim takmičenjima, šta su mladi po tebi, šta je bilo najzanimljivije u tom smislu? Pa najzanimljivije mi je bilo apsolutno da se ja bavim biologijom, očuvanje nekih ugroženih vrsta životinja. Na primjer, imala je jedna grupa takmičara koja je prezentovala rad za zaštitu komodo zmajeva, koji su uglavnom na Tajlandu i u azijskim zemljama poprilično zastupljeni su, ali često se ljudi i plaše. Tako da je jedan od predloga bio da se napravi neki kao neki park gde bi oni bili zaštićeni, naravno, ali bi opet ljudi mogli njih i da vide u nekom prirodnom okruženju bez narušavanja njihovog načina života. A koliko su mladima bliski uopšte ciljevi održivog razvoja i da li oni uopšte po tvom mišljenju razmišljaju o tome negde u većini i kako bi to moglo da se poboljša? Pa mislim da su mladi većinski čuli za pojam održivog razvoja, ali da nisu dovoljno dobro upućeni u cijelu temu, kao što ja kad sam počela se baviti naukom početkom srednje škole nisam bila, nego sam ja vremenom ušla u ceo taj svijet. Tako da mislim da bi trebalo više da se edukuju, ali nisam sad sigurna koliko bi uopšte želeli sami da sednu i da googlaju pojam održivi razvoj. Mislim da bi bolje bilo da se organizuju neke radionice
i u osnovnim i u srednjim školama, da je to neko vreme kada treba već da se počne se priča o toj temi i da im se približi način na koji oni zapravo mogu da pomognu cijelom tom projektu. Da, a da li misliš da su ove forme podcasta, društvenih mreža i tako dalje možda način? Pa mislim da jesu. Sve više mladih sam primijetila da iz mog okruženja sluša podcaste i da im je to zapravo jedan od zanimljivih videa prikupljanja informacija, tako da mislim da su podcasti poprilično zanimljivi i da je ovo jedan od odličnih načina kako možemo da proširimo svijest o održivom razvoju. Dobro. A kaži mi, šta bi bila tvoja poruka vršnjacima, odnosno mladima, zašto je održivi razvoj zapravo jako važna tema u ovom trenutku? U ovom trenutku je održivi razvoj poprilično bitna tema zato što mi ako ne preduzmemo neke korake, neke pokrete da se promeni ovakav način života i sve te posljedice koje imamo i sa zagađenjem i sa društvom, oni će da utiču i na nas. Neće samo na naredne generacije, mi ćemo za 10-20 godina i dalje da živimo u ovom svetu i ukoliko se ništa ne promeni, sve će da ide nažalost na gore. Tako da mislim sad pravo vrijeme da zapravo preuzemo stvar u svoje ruke i da kao mladi krenemo da omogućujemo bolju budućnost i za nas i za naredne generacije. A koja je tvoja, evo sad jedno zanimljivo pitanje, koja je tvoja ekološka navika? Moja ekološka navika? Pa najzanimljiviji mi je reciklaža. Najzanimljivija je reciklaža, pogotovo pošto sam ja student prve godine bioinformatike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Mi imamo kontejnere za reciklažu kod fakulteta i također sam učlanjena i u društvo Josip Pančić pri fakultetu koji su mi i dali tu informaciju. I također što mi je isto bilo zanimljivo, da su po Novom Sadu postavljeni reciklomati. Sad ja ih lično nisam isprobala, ali planiram, pošto sam iz Beograda, tako da nisam imala ranije priliku da se susretnem sa tim, ali to mislim da je jedan jako zanimljiv vid ekološke kažemo promjene i da sam to viđala i u inostranstvu, tako da mislim to što ćemo mi jednu flašicu možda da recikliramo, možda nekome ne znači ništa, ali zapravo u našoj planeti mnogo znači kada bi to krenulo da se više primenjuje. A kaži mi da ti možeš da promeniš nešto odmah kada je u pitanju održivi razvoj i zaštita životne sredine, šta bi to bilo? Mislim da bi to bila glad u svetu. Da je to prva stvar koju bih promijenila kada bih mogla. Sad ja pomažem koliko mogu i na načine koji su mi pruženi, ali mislim da i ta, da kažemo, glad bila prva koju bih promijenila. A šta bi bio modalitet? Si razmišljala o tome? Kako bi se to rešilo? Pa pre svega potrebna je i financijska potpora, tako da nisam mnogo ulazila sad detaljno u ceo taj plan, ali mislim da bi dosta značilo kada bi se i ljudi angažovali da vide gde je najpotrebnija pomoć, kakva, opet u pitanju je hrana, to ne može da stoji, ne može da putuje mnogo, mislim zavisi opet šta naravno, koje namirnice, ali prosto kada sada verovatno neki razmišljaju kada vide slike opet i dece iz Afrike, ali to nije samo Afrika, to je u cijelom svijetu postoje određene regije koje su problematične i najviše me to nekako uvuklo i privuklo kada vidim slike gladne dece koje jednostavno nisu oni krivi što nemaju. Tako da mislim da eto, da tiče te neke metodologije, potrebna bi bila pomoć sa strane da se realizuje. Dobro, i šta je evo sad na kraju dakle, tvoja poruka, šta treba mi da razumemo kako da ciljeve održivog razvoja ubacimo u svakodnevnicu, naročito mladi ljudi, da li da čitamo o njima ili šta je? Za početak je potrebno malo istražiti i sada da li će da bude da uzmemo i da čitamo ili da poslušamo kao ovako neki podcast ili predavanje. Mislim da je to dobar početak i nakon što vidimo koja nas tema najviše zanima i koje možemo zapravo da realizujemo, da mladi počnu da se bave time tako što će da, znači svog okruženja, na primjer, ako već imamo mogućnost da recikliramo, reciklirat ćemo i da su te neke male navike zapravo jako bitne, da treba da se počne malim koracima, pa kasnije da se već uđe možda i u neke organizacije, da se naprave neka društva koja bi kasnije i pomogla više. Dobro, hvala ti puno, pa eto. Hvala vam na pozivu. Pričamo o nekom drugom prilikom
takođe o održivom razvoju, zaštiti životne sredine Naravno. i nekim drugim temama. Hvala ti.